Magumpisa na king October 19 ang campaign period para king Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ang maglambat naman hanggang October 28. Anya naman pasibayo ng pega na kaning COMELEC kareng kandidato at talo king spending limit pangaras king pamangampanyo. 5 pesos per registered voter doong barangay kung saan sila tumatakbo. Yung mga tarpaulin nila dapat 2x3 feet lamang. Tapos doon lamang sa designated na poster area at pagkatapos, yun ang pangalawa, designated poster areas natin. And if it is a private property, kailangan ng consent of the owner. Kaya be mo naman kanuking computation na ning gastos ding donasyon at atsula dapat ding lagyo at address dareng mag-donate kareng-karelang report. Yung nagbayad, the one who caused the expenditure, kailangan yung kanyang pangalan at yung kanyang address. Be it donated or be it at their own expense, kailangan yung kanyan magtototal doon sa 5 peso per registered voter in the place where they intend to run as candidates. Hindi dapat lalampas doon. Pangaras naman ka rin campaign materials. Bawal kano yung mamiyang ballers, t-shirts, nano laman ding halaga dareti, uling forma na pamurin kano din ining vote buying. Mas masanting mo naman kano kareng supporters na inalamo manulod t-shirt, amikilagyo ay tsura ng kandidato. So, pag nagsuot sila ng gano'n, that is illegal. Kasi vote buying yan eh. It is a thing that is given in consideration of the vote of somebody else. Eh, yung mga ganyan, yung mga umbrella, mga sila na pinapamigay, remember, those are vote buying badges, so hindi po pwede. Eh, siguradong panalo na, may problema pa. Di ba? Yan ang mahirap yan. Samantala, miras kanuking may git apat-aralan na kandidato kaya ni Senator Luzon ding may daluman show cause order iba't king COMELEC. Pauli na ning premature campaigning. Agpang kang attorney Duque, king Karakaldareni, alapang kasiguraduan nung aresolba noon ning COMELEC bayang doon ning eleksyon king October 30. Kung hindi man, ma-resolve sa sobrang dami nga, ang possibility niyan dyan is yung commission mismo ang magbibigay notice or suspension of proclamation on the suspension of proclamation ng isang kandidato para hindi siya mai-proclaim. Pega na kana naman ng COMELEC apakabanten daing vote buying king campaign period. Yung vote buying binabantayan natin ngayon kasi yun yung problema natin. Is the massive. Yung mga yun ang binabantayan natin ngayon. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.